Kieha na kimako ni igumeire aikari a itura ria Kerwa gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana igiri cia nyina umwe gukorwo ikwiriire muciini kwao utuku wa gukia umuthi. Kurerikana kahii ka mucii uyu ka ukuru wa miaka 7 karambite kuherithio mbere ya kohetwo moko guku mutwe wake ugitigwo tofoketio ndoo-ini ya maai guku mwari wa nyina wa ukuru wa miaka 5 akigerwo ngero otaino ya magigi. Kuringana na aria marigainie nyumba maugite nyina wa ciana ici amatariirie ati hwai wa ira niguo araringaringeirwo murango ni mundurume umwe uria kuratuika arethaite na kahiu na gucoka kumuguthana kindu gituhu kuria aracokire kwirigwo. Wakati niliona nikatoka nikachukua pikipiki imekuwa hapo kwa barabara tukaenda mpaka the police station nikawaeleza na hapo wakakuja tukakuja nao pamoja na wakaanza uchunguzi. Kurerikana thutha wa Mutumia uyu kwigua niguo arakorire ciana ciake cioragitwo na mundurume ucio gucoka gwithara na hau niho aratumire thafari ya kilomita ciganona guthii gutariria muthuriwe kiria kirahanikire aria marigainie makiyuria ciuria cia kiria kiragiririe ambe ahure riboti ceceni-ini ya borithi iria iri hakuhi. Nilisikia watu wakiniita kuja hapa kuna mambo. Wakati nilitokea nikakuja hapa nikakuta baba mwenye watoto akiwa peke yake. Nikamuuliza ni nini mbaya? Akaniambia hapana, ingia uone watoto wangu wameuliwa. Akihura ndeto ino mukonde kamanda wa borithi sub county-ini ya Kikuyu Kuringana ni ugite ni maikitie ngono nyina wa ciana ici niguo guteithiriria hari uthuthuria wao wigimainie na njuragano ino. But the information tumepata kutoka kwa mama ya watoto na baba ya watoto, na kwa saa hizi ningependa kusema tumeenda na mama ndio tusaidia kwa uchunguzi. Tukiwa na nyinyi watu ya hii area mtatusaidia na information ile mtapata, na tunaomba tafadhali tujaribu kutafutia hiyo watoto justice. Miri ya ciana ici ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thogoto yetereirwo gwikwo uthuthuria wa miri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.